Tema rubrike Pitajte advokata je zloupotreba bolovanja. Sa nama je doktorka Nina Radulović, advokatica, a i vi se možete uključiti u razgovor pozivom na broj 020 224 708. Nina, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Andreja. Bolje vas našla i naravno dobro jutro svim našim gledaocima koji nas prate ispred malih ekrana. Evo, zadovoljstvo mi je možda u novoj godini da otvorim ovu rubriku sa ozbiljnim temama. Tako je. Da li koliko građani Crne Gore zloupotrebljavaju bolovanje i što pokazuje advokatska praksa? Slušajte jednu stvar. Svako kada imate neko pravo, a i ovo je pravo na takozvanu privremenu spriječenost na rad, može biti upotrebljeno na zakoniti pravni način, a može biti i zloupotrebljeno. Tako da se to sporadično i dešava. Sad, koliko u incidenciji, najbolje bi vam možda moglo reći Ministarstvo zdravlja, jer oni imaju te statistike, ne znam koliko ih prate i koliko ih obrađuju, jer u slučaju da bude podnesen zahtjev za preispitivanje nečijeg bolovanja, onda taj zahtjev ide preko Ministarstva zdravlja. A naravno, ko će podnijeti jedan takav zahtjev, najviše su tu uvijek pozvani poslodavci. Sad, ono što je vrlo interesantno u ovoj situaciji je da neko ko ima namjeru da bude privremeno spriječen za rad, iako nema za to pravi osnov, a pravi osnov je dakle neka bolest ili povreda, ne može to nikako da uradi sam. A to može isključivo da uradi uz pomoć i uz saradnju doktora medicine koji je dakle nadležan za utvrđivanje ovoga prava. Da li je pacijentu potrebno bolovanje, svakako procjenjuje izabrani ljekar. Koliko je teško utvrditi da li ima zloupotreba izdavanja doznaka, kako se to može ustanoviti? Koliko je često? Dakle, ovako. Izabrani ljekar to radi, to je tačno. U slučaju da se radi dakle, o popularnom bolovanju do 30 dana. Međutim, ukoliko se radi o bolovanju koje je preko 30 dana, onda o tome odlučuje ljekarska komisija. Što znači da u principu je mnogo lakše zloupotrebiti ovo svoje pravo ukoliko se odlučuje o njemu od strane nekog inokosnog organa. Dakle, eto, u ovom slučaju je doktor medicine taj inokosni organ, izabrani doktor, nego ukoliko imamo jedno tijelo koje o tome odlučuje, koje u sebi dakle, ima više članova. Tako da, dakle, da li postoji zloupotreba, kažem, najprije će reagovati poslodavac tipa vidi da neko ko je njemu na bolovanju od zaposlenih u radnom odnosu, je li tako, negdje tamo sa strane radi nešto. To čak ne mora da bude ni profitnog karaktera, ali dovoljno je da čovjek radi, da pokaže da je radno sposoban i što je glavni indikator da postoji zloupotreba prava. Dakle, zahtjev podnosi poslodavac i onda se obrazuje posebna komisija za preispitivanje nečijeg bolovanja, a naravno to može da uradi čak i izabrani doktor. Jer vidite jednu stvar. Da bi neko zloupotrebio svoje pravo, obično mislimo da je u ovoj situaciji da su potrebni dvoje. Dakle, da je to onaj pacijent i on je kao dobar sa doktorom i doktor će mu izaći u susret. Međutim, to ne mora uvijek da znači, ne mora uvijek da bude tako, iz razloga što imaju neke bolesti, neke povrede, gdje će izabrani doktor da u neposrednom kontaktu sa pacijentom, zato što je prilikom utvrđivanja ovog prava neophodno prisustvo pacijenta, da utvrdi njegovu anamnezu, dakle da ga pregleda, da vidi u kakvom je on zdravstvenom stanju i da pogleda priloženu medicinsku dokumentaciju. A šta je to priložena medicinska dokumentacija? Svi odlično znamo da kada se uspostavljaju dijagnoze,
nalaze, one se ne uspostavljaju na pamet, nego vam doktor uvijek prvo da uput da izvadite, odradite neke nalaze i kad se sve to odradi, indikatori medicinski o zdravstvenom stanju iz tih nalaza upućuju na određenu dijagnozu i on vas dakle u tome ličnom kontaktu dalje pregleda, vidi medicinske nalaze, dokumentaciju i vašu anamneziju, utvrđuje da li je vama potrebno bolovanje. E sad, kako on to radi i kako će vam odrediti dužinu bolovanja? Po vašoj dijagnozi postoji jedna statistička klasifikacija dijagnoza, to je njena 10. revizija, dakle već je bilo 10 revizija, međunarodna klasifikacija u pitanju i ona dakle po dijagnozi preporučuje maksimalnu dužinu nečijeg bolovanja. Naravno, za neka manje ozbiljna zdravstvena stanja to će biti ovi slučajevi bolovanja do mjesec dana. A za ozbiljna zdravstvena stanja to su slučajevi bolovanja preko 30 dana. Međutim, šta je tu dakle indikativno? Ni taj doktor nije svemogući, pogotovo ukoliko imamo danas veliki broj pacijenata koji mora da pregleda dnevno jedan izabrani doktor. Vidite, po preporučenoj doktorskoj medicinskoj praksi, izabrani doktor bi po pacijentu trebao predijeliti 15 minuta za pregled. Što bi značilo da on u nekoj, dakle u normalnom radnom vremenu, 8-časovno bi mogao da pregleda kvalitetno nekih 35 pacijenata. Međutim, ono što se dešava redovno, dešava se taj zapravo nizak standard pružanja zdravstvene usluge radi pretjeranog kvantiteta, pa izabrani doktor danas često u pojedinim zdravstvenim ustanovama pregleda i 95 pacijenata dnevno. Možete misliti koliko on onda ima vremena i prostora da im se kvalitetno posveti, uključujući i ove pacijente kojima treba da utvrdi pravo na privremenu spriječenost za rad. Evo, na primjer, skoro imamo situaciju i sad je aktuelna tema da je kapitalizacija izabranim doktorima ukinuta kao kategorija, dakle da više nemaju nikakav podsticaj na osnovno lično primanje u odnosu na broj pacijenata koji su obradili, tako da je to još jedan, da kažemo, destimulativni faktor za njih. Tako da nije baš to onako kako se može pomisliti, neko lako zloupotrebljava pravo na privremenu spriječenost za rad, zato što su tu prisutni brojni faktori. Imamo uključenje. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, u programu ste, evo prilika da pitate advokaticu što vas zanima na temu zloupotrebe bolovanja. Htio sam da pitam advokaticu za jedno pitanje. Izvolite. Može, li? Dobro jutro. Htio sam da pitam advokaticu, imam problem u firmu, kolega mi je na bolovanju, ima godinu dana, ali svaki dan dolazi u firmu. Ima li šansi da se ko njega podržava da on dolazi u firmu svaki dan? Hvala na javljanju. Evo sad sam baš malo prije objasnila. Dakle, naš gledalac kaže kolega je na bolovanju već godinu dana, ali svaki dan dolazi u firmu. Dakle, to je dakle propisom nepredviđeno da kolega prijavljuje kolegu. Ono što bi on mogao da uradi je da prijavi ovaj slučaj njihovom zajedničkom poslodavcu, jer je indikativan da taj kolega koji je na bolovanju, a pojavljuje se na posao, zloupotrebljava svoje pravo i onda da poslodavac vidi šta će preuzeti u tome slučaju. Zašto poslodavci ovo rade? Zato što se njima ne isplate zaposleni koji su na lažnim bolovanjima. Zašto im se ne isplate? Ne isplate im se dvostruko. Kao prvo, imaju pravo na refundaciju troškova njihovih zaposlenja tako koliko je bolovanje trajalo duže od 60 dana. Dakle, to je jedan direktan trošak. Vi plaćate nekoga za nešto što ovaj ne radi. Tek posle toga perioda, ukoliko je to produženo bolovanje, onda, dakle, tu obavezu refundacije po podnesenom zahtjevu preuzima
preuzima fond. A s druge strane, otežan vam je proces rada, jer svi i prave taj akt o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta i predviđaju određene profesionalne profile na određenim radnim pozicijama, ne zato da bi to tek tako imali, nego zato što im je potrebno da im neko obavlja te poslove i to automatski kada neko to ne radi jer je privremeno spriječen za rad, odnosno zato što je na bolovanju, to je opterećenje za čitav radni kolektiv, jer onda neke njegove kolege moraju da preuzimaju njegove poslove i tu se odmah gubi se na kvalitetu. Tako da ove situacije malo i naš gledalac koji nas prati treba da sagleda malo dublje o čemu se radi. Ovo su dakle pravni savjeti koji su indikativni, nikada ne mogu biti apsolutno precizni. To bi bilo isto kao da bez potpune dijagnostike nekome prepisujemo terapiju u lajvu, ali evo konkretno, možda čak ovaj kolega i nije godinu dana, kako kaže gledalac, na bolovanju, nego je on možda na bolovanju sa prekidima. Možda dobija ta kratka bolovanja, tipa dobije bolovanje 10-15 dana, pa se opet malo pojavi na poslu, pa mu se recimo za mjesec i po dana opet malo iskomplikuje zdravlje, pa on opet dobije to neko kratko bolovanje koje može biti i do 30 dana i tako više puta godišnje i onda njegovim kolegama koje bivaju opterećene tim dijelom posla koji bi ovaj trebao da radi, izgleda da je on godinu dana na bolovanju, a u stvari nije. Tako da svaka situacija mora baš onako u dubinu da se skenira. Kako je zakonski regulisana zloupotreba bolovanja? Kakva su u tom slučaju prava poslodavaca i kakva je uopšte kaznena politika? Dakle, ovako kaznena politika je, tu je predviđena prekršajna odgovornost ukoliko se utvrdi da je taj izabrani doktor ili izabrani tim, a to je ova komisija koja odlučuje o bolovanju preko 30 dana, da je nekome izašla u susret bez osnova. Prekršajna odgovornost je novčana kazna u pitanju koja može biti za tu situaciju od 1.000 do 20.000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu i za fizičko lice. Znači, odgovorno lice u pravnom licu, to bi bio i ovaj direktor u domu zdravlja, može biti prekršajno kažnjen od 500 do 2.000 eura, a jednako i taj izabrani doktor ili član doktorske komisije koji je u svemu tome učestvovao. Ali, kažem, ne mora da znači ako je neko pravo na privremenu spriječenost za rad zloupotrebljeno, da su baš i ovi ljudi iz zdravstvenog sistema učestvovali, jer vrlo je moguće da su oni bili prevareni. Zbog toga je, dakle, to jedna prekršajna odgovornost koja se, kao i svaka druga, dokazuje između ostalog u prekršajnom postupku koji svoj epilog ima i na sudu. A kod svake prekršajne odgovornosti, treća zainteresovana strana ima pravo na zahtjev za naknadu materijalne štete. Da. U ovom dijelu prava poslodavaca, da li tu treba nešto? Pa oni bi bili ta treća zainteresovana strana ukoliko je ta. Dakle, ukoliko podnesu zahtjev za preispitivanje nečijeg bolovanja i taj postupak po zahtjevu, tu se onda obrazuje posebna interna doktorska komisija, nezavisna od ova koja je prvi put određivala da li neko ima pravo ili nema, odnosno ne mora da bude, da se naši gledalci ne zbune. Znači, do 30 dana je izabrani doktor. Preko je komisija. Međutim, ukoliko je podnesen ovaj zahtjev za preispitivanje, ima posebna komisija koja će preispitivati eventualno i ovu komisiju koja je odlučila o bolovanju preko 30 dana. Da li imamo nekoga na liniji? Evo prilika da nam za kraj kažete iz, naravno, advokatske prakse, iako je za ovo pitanje potrebno nekoliko adresa, ko češće pokušava da zloupotrijebi terapijski sistem? Da li poslodavci ili zaposleni?
Sad, u stvari, tu se krije još ovo jedno drugo pitanje. Da li terapijski sistem mogu čak i ti poslodavci da zloupotrebe? U principu mogu i poslodavci da zloupotrebe. A kako oni to rade i kako bi mogli to da rade? Dakle, to je eventualno činjenje nekome, razumijete, koje je na njihovom platnom spisku, tako što je onda ta njegova plata, da kažemo, veća. Međutim, jer se po prosječnoj plati u posljednjih 12 mjeseci određuje se visina refundacije od Fonda zdravstva. Međutim, opet to vam je, znate kako, to vam je jako teško zato što neko je imao ili nije imao neku prosječnu platu u posljednjih 12 mjeseci takvu kakvu je imao. Jer kad se podnosi ovaj zahtjev za refundaciju, podnosi se kompletna dokumentacija. Podnosi se i kolika je plata uplaćivana i bukvalno se iz banke podnose izvještaj o tim finansijskim uplatama. One su se ili su se desile ili se nisu desile. Sad, tu je možda najlakši slučaj zloupotrebe kada je poslodavac neki preduzetnik ili samostalno zaposleni. U tim se situacijama na drugi način određuje ta prosječna zarada. Dakle, uzima se u obzir neki prosjek od 3 mjeseca poslednja i dakle, to je ta osnovica na osnovu koje je on uplaćivao poreze i doprinose. Što bi značilo da postoji mogućnost da sad neko planira, ja ću u ova 3 mjeseca ću sebi davati toliku i toliku platu na koju se plaćaju toliki i toliki porezi i doprinosi. Dakle, imam neku osnovicu i onda ću posle toga da isfoliram da sam najstrašnije bolestan. Otići ću kod izabranog doktora, sve da mi on i ne pomaže i ostvarit ću to pravo na privremeno spriječenost za rad. Jer znate kako? Ima nekih medicinskih dijagnoza koje se prvenstveno po anamnezi utvrđuju, gdje vam nikakvi nalazi pretjerano ne mogu pomoći. Naročito, recimo, ove dijagnoze iz domena psihičkog, mentalnog zdravlja. Tako da je to moguće, znači moguće i to. Sad, ko to češće radi, što je suština vašeg pitanja, da li pacijenti ili poslodavci? Po nekom mom iskustvu, koje je opet individualno, to više rade pacijenti, ali opet nego sigurno je prava adresa za to Ministarstvo zdravlja. Nina, hvala što ste bili gošća rubrike Pitajte advokata. Evo, meni je bilo zadovoljstvo da malo pomognem. Nadam se da je tema našim gledalcima jutros bila zanimljiva. Hvala još jednom.